hag evit echui neuze an distro. Rebel ouz va bro emaon bremañ. Met dizale e tistroen, hag nedim ket koulit a bromet an dib. Hag an aouenman a zo savet gant Gilles Pennek hag a lavardeon pegenker e bezo dervez an distro. Hag e bet laket war en ton den goudenn eus bro Russia toum balalaika setu an distro. Gant edoun kel peliosite, rebelout baro gaelinde, en bevesan da vele darin, a taukens blanc d'adres tournin. Indan an eolizao dan sal en aout, indan an eolizao dan sal dan baro, dan sal e dan beiz, dan sal e dan doz, na pegen brao, eo devez an distro. Da vele dar an en unre, a dousio kwe gant beiz, an avel flour a safli gant dour, a zon et mar em halon gloar. Indan an eolizao dan sal en aout, indan an eolizao dan sal dan baro, dan sal e dan beiz, dan sal e dan doz, na pegen brao, eo devez an distro. Distro evin da vro emai, spermadeo em c'haloni, startigen vedon korolason, eo ma brohen a da virviken. Indan an eolizao dan sal en aout, indan an eolizao dan sal dan baro, dan sal e dan beiz, dan sal e dan doz, Na pegen brao, eo devez an distro. Den ar fin amañ evit gwir, setu echu an tan a dir, ne vin ket kuit a bromet an dit, ma bodit me zo mel vidon me. Indan an eolizao dan sal en aout, indan an eolizao dan sal dan baro, dan sal e dan beiz, dan sal e dan doz, na pegen brao, eo devez an distro. Dan sal e dan beiz, dan sal e dan doz, na pegen brao.